ikipe ya Arsenal yari yakira ikipe ya Chelsea. Uyu mukino warangiye ari ibitego 2 ku gitego kimwe. Ku ruhande rw'ikipe ya Chelsea banabonye ikarita kabiri y'umuhondo kuri Neto, ibikarita y'umutuku ku munota 70. Nkapi yari yitsinze ibitego 2 by'ikipe ya Arsenal, Rugaju na set pieces, Saliba ndetse na Timba. Byatumye abasesenguzi bamwe bavuga bati Arsenal ya set pieces izagera itwara igikombe. Umutoza aragaruka aravuga ati ngewe bitewe na ekipe twakinaga n'agaciro k'uyu mukino nagendeye kuri b'igikuru n'intsinzi. Ariko kandi ku rundi ruhande abandi bati Arsenal kubikacinga igakomeza igashaka n'igitego cy'intsinzi na Arsenal bishoboka. Nanone abasesenguzi bakongera akavuga ati imikinire ya Arsenal nanone iracyarimo ikibazo. Arsenal ibyo byose biri kuvugwa ariko iracyayobora urutonde rw'agateganyo rwa shampiyona nyuma yo kubona amanota 3 mu ijoro ryakeye yari ingenzi cyane. Hari umunyamakuru rurangiranwa akaba ari Chris Sutton, yanabaye n'umukinnyi, akaba ari umunyamakuru wa BBC Sports, yaje kuvuga ngo Arsenal on set pieces again. Ati Arsenal nanone kuri set pieces. I think they are going to win it. Ati ndatekereza ko igikombe bagiye bashaka kuzagitwara. If they get over the line, nibagera nyine aho gusoza nyine bakiri kwitwara nkuko bari kwitwara. Ariko yibaza ikibazo ngo will they be the greatest Premier League winning team in history? Ese zaba ariyo kipe yatwaye igikombe ariko ikina nabi mu mateka ya Premier League? Aravuga ati the performance wasn't there. Aravuga ati ibyo gukina cyangwa se kugaragaza ubuhanga n'ubwiza bwabo mu buryo bw'imikinire mu kibuga nta byari bihari. Abenshi baragaruka ku by'imikinire, nibyo Arsenal ntabwo yakinnye match nziza mu buryo bwo kubaka. Yatsinze kuri set pieces ariko nawe yatsinzwe kuri set pieces. Ni ikibazo rero kigaruka mu bibazo by'isi ya none. Ntabwo ari ikibazo cya Arsenal gusa, isi ya none rikobora abakinnyi bafite creativity. Ni n'ikibazo kigeze ko mu myaka ishize nanone barutayizamu beza barabura nyuma y'igenda rya ba Ronaldo el fenomeno. Habaye akantu k'agakaranse k'abataka nyuma y'uko rero byahise biza ba Radamel Falcao bari developer, ba Aguero bari developer, ba Lewandowski bari developer, ba Harry Kane bari developer. Ariko igenda rya ba Tsere n'igenda rya ba Ronaldo ryasize nanone isi dafite abataka beza cyane. Bara abataka b'ibigufu, ba Drogba, bataka b'imitwe, abo ba Rukatoni, abo ba Mario Mandzukic, abo bataka barimo ba Mario Gomez. Bijya bibaho ko isi ishobora kubura kalite runaka, ariko abanyaburayi cyiza bafata igihe bagasubira kuri akademi zabo bakareba bagashungura bagashaka abakinnyi. Amakipe yabaye mo tactical. Arsenal kugeza kuri maze gukora ibitego 16 ku mipira y'imiterekano, birashoboka yuko biziyongera cyane muri ino mikino 9 isigaye ya shampiyona. Ariko kandi ikibazo ntabwo ari icyo. Abo bakina bo barakina bate? Man City twarayibonye kuri Leeds, nayo yashoje match buri gihe nanone iri kuzisoza. Ifoto ya Donnarumma abantu bose bayisohora. Donnarumma yakoze save ya yindi nanone ibakurayo. Pep nawe arimo arasoza ahumeka wa mwuka wa nyuma, nawe ni umuntu usigaye ujya kureba umusifuzi wa kane akamwereka ku isaha kamwata amasegonda 20 arenzeho nayiki ko yaduhaye iminota 5 n'uguti baye 5 n'amasegonda 20 arekiraza kuri APR. Biragaragara ko aya makipe abantu babyumve mu bice bitatu. Icyambere, Arsenal guhera 2016 itangiye uyu mwaka turimo, iki cyumweru gisoza ukwezi kwa kabiri nicyo cyumweru cyonyine Arsenal yabashije kugira match muri weekend ikongera kugira indi muri weekend hadacemo match yo mu mibyizi. Bivuga ngo yari kubise ibyumweru 7 ikina muri weekend no mu mibyizi, weekend mu mibyizi, weekend mu mibyizi. Ari ikintu uvuze mu kanya gatoya cyamano kiri kwifasha. Ariko Arteta yabyivugira aravuga ngo twagize a free week, tugira umwanya wo kongera kwicara byibura tuganira n'abakinnyi, sinabahata ibijyanye na tactique z'ikipe tugiye gukina, mbaha umwanya wo kuruhuka baratekereza, mbaha n'umwanya wo gutegura match ya Chelsea neza. Kuruhuka avuga no kuvuga ngo hari igihe baza gukora imyitozo
barangiza gukora imyitozo yindi nk'ibyo bavugaga tuvuge bavuye nko gukina match ya shampiyona bari gutegura wenda FA Cup kuwa gatatu mu gihe bari gutegura FA Cup muri uwo mubyizi bagomba gukinamo FA Cup ugasanga umutoza niba bakinnye ku cyumweru kuwa mbere abahaye karuhuko kuwa kabiri yo baje ko bafite match kuwa gatatu naho imyitozo ikomeye reka ahubwo nibwo yita project hariya video y'ikipe muzakina ukabwira ahantu ikomeye ukabwira aho yoroshye ukabwira ukuntu bagomba kwitwara the same abakinnyi bari bakinnye muri iyo weekend ugasanga ugaruyemo nka 70% yabo so umubiri rero cyari ikintu mu by'ukuri abantu bagomba kubanza kumva ko umubiri si icyuma umubiri ni umubiri ni icyuma nabwo kigeraho kikananirwa abantu mutwara imodoka cyangwa mukoresha n'ibindi bintu bikozwe mu byuma se ntimubibona ko bipfa nabyo umubiri w'umuntu rero urananirwa abakinnyi aho bageze baba barabaye puize kandi reka babe puize Arsenal iracyari mu bikombe byose icyo ni ikintu gikomeye hano ushobora kuvuga ngo ubundi aritetanya numva ari n'abamugira inama ngo nareke gutandaraza muri bimwe niba yase afiteho garanti ku buryo agomba kuva muri bimwe ku buryo yizeye ibindi so ntabwo bishoboka nyine agomba kubitwara uko biri agomba kwakira uko biri akavuga ati ok tugeze kuri finale ya Carabao at least asigaje Man City ku itariki 27 z'ukwa gatatu icyo ni igikombe akavuga ati mfite FA muri weekend agomba gukina FA Cup ino weekend mu Bwongereza ntabwo bakina shampiyona harakina FA Cup ariko mu gihe agiye gukina FA Cup mu mibyiza ejo muri kuwa gatatu agomba kwideplasa ajya kwa Brighton ushobora kubireba nko ku mukinnyi witwa Declan Rice urugero rw'umuntu unaniwe Declan Rice bamusimbuje ariko Declan Rice arimo arakora ya makosa atazwiho gutanga imipira nabi ejo bundi yakoze ikosa ry'igitego kuri Tottenham ninjoro yarengeje umupira mu by'ukuri udasobanutse yafunze umupira watse umwataka wa Chelsea awujugunya nabi cyane ujya muri kona urumva ari akantu ka precipitation bazubimendi barakora utwo dukosa imipira ikabava mu buryo budasanzwe kubera iki abantu bararushye so icyo ni ikintu cya mbere cyatuma abantu bavuga ngo kuki itari guperforminga neza hari umunaniro icyo ni icya mbere icya kabiri twavuze cya Res Creativity wenda iri mu bakinnyi kubura aba nimero 10 abantu basabira Eze gukina cyane ariko Eze ari kwibutsa abantu ishusho y'ama nimero 10 ba kera bakinaga begeranye na ba rutahizamu kuruta uko yaza mu gukora icyo bita link up plays ni naho hana abantu bagiye bakora deba kuri Odegaard ariko rimwe na rimwe abantu bashaka kuzagera bakamugarukira umutoza Arteta Eze yo faringa muri scoring leti ye cyane kuruta uko yagira contribution mu gukinisha equipe kuko Eze creativity niyo mpamvu Arsenal nyine isorera imipira ku mpande cyane kuko muri mediane kuvuga ngo irakora ama through pass si sawa cyane ariko bakishimira ko at least Bukayo kare akantu k'imvuna yagize kamufashije yongeye kugaruka kuri izi match ebyiri ameze neza izo baro zose basora ku mpande arabasha byibura kuzibyaza ikintu akabasha kubafasha kubona ayo makorne bakabasha gukora amakosa yavamo ayo makufra akabasha kuba byibura yatwara equipe agasunika ku buryo abantu ari kuvuga bati yongeye kugaruka mu ishusho y'umuntu byibura abantu bashobora kuba bagirira icyizere nubwo mediane aho ngaho aha creativity nyine tuvuga ngo kukidakina neza nuko nyine muri yo center role harimo ibibazo fatigue y'abakinnyi nagarutsemo muri mediane no kubona nimero 10 mwiza akandi kantu ka gatatu gashobora gutuma Arsenal idakina neza cyane nureba Arsenal rutahizamu ifite abantu bakunda kuvuga ngo ntibamukinisha neza ariko ku munsi w'ejo yabonye baro eshatu 1-on-1 n'umudefenseri 1-on-1 hari nk'iyo yasigaranye n'umudefenseri we na Sharoba ari babiri gusa ari ikintu cyo kumubwira ngo twebwe uwadusabye ko scenario ikorohera ari ukugushyirira muri vide noneho ugasunika baro ukagenda ukajya mu izamu ugatsinda scenario barayikreye aka kantu mukumve neza muri football nango iyo tuvuze scenario muri foot ni ikintu umukinnyi abasaba ko nisanga muri ubwo buryo we yabasha kudebloka situation ko abantu bakunze kutabyumva neza scenario ni ikintu mwitoza situation ni icyo wisanga mukakikuramo yego sinzi niba bi making a sense birumvikana wowe scenario usaba niyo kugushyira baro muri vide cyangwa mushyira baro ahantu binsaba kwiruka nge ndiruka nsiga umuntu okay barayiranshije iri muri vide
irukankana n'umudefanseri. Situwasiyo ni 1-on-1 none wowe mucenge noneho utsinde shwi. Bivuga ngo ibitego bya Arsenal bigomba kuza muri iyo fomati nyine imwe isa isomeka kuko izindi zose bagerageje ntizikunda. Niba rutayizamu adashobora kudeboroka situwasiyo y'umwataka y'umudefanseri 1-on-1 none se bakora iki? Ibyo gukora tapini ikipe ya Chelsea ntiyatuma winjiramo kuko ifite Mediane irimo Enzo, ifitemo uyu musore Santos, ifitemo Caicedo. Urumva iyo fizikarite iri muri Mediane kugira ngo hanyure ni ikirato n'imbaraga. Chelsea nuza kuvuga ngo uraza kunyura muri bariya defanseri babirabura ntabwo biza korana abasore fizikarite bafite imbaraga. Icyo bisaba ni iki rero? Cisha baro kwa Bukaya, zicisha kwa Trossard, hanyuma bahindura amakorosi baro bazikuremo zijya muri koroneri, hanyuma usigaye urirayinga kuri Saliba ndetse na Gabriel Magalhaes, hanyuma habemo ubuhanga bwo kuvuga ngo ndayitera he kugira ngo nyitsinde. Impamvu na koroneri zanagize imbaraga na dead balls muri Premier League muri sezo zishize zari zaragize pourcentage ya 13% muri contribution y'ibitego byatsinzwe, ariko baravuga ko uyu mwaka bishobora kuziyongera cyane kuko Arsenal gusa hari andi makipe menshi ari kurirahinga kuri set pieces cyangwa se imipira nk'iyo ngiyo mu kirere. Niyo tutavuga set pieces as such, ariko imipira yo mu kirere, urugero Mani igitego cya kabiri yatsinze Benjamin Sesko ni umutwe. Ibitego abantu bari gutsinda sugira ngo byinshi bitari imitwe n'ibanga. Chelsea yatsinze cyari umutwe. Brentford ni imipira yo kunaga nibyo ngibyo itsindisha. Hari icyo kintu cyuko turi kubura abakinnyi nka ba Ronaldinho, turi kubura abakinnyi nka ba Robinho, turi kubura abakinnyi nka ba Messi, turi kubura abakinnyi nka ba Iniesta, turi kubura abakinnyi nka ba Xavi, turi kubura abakinnyi nka ba Zidane, ntitugifite ba Pirlo, ntitugifite ba Toni Kroos, ba Modric bashaje. Donc isi ya none akazi gakomeye kagiye kutubaho, kagiye kutugora. Mu byitegure mugiye kureba igipira kirimo tactical, kiri constipe cy'amayeri kuruta umupira uriswanye cyangwa utembera cyane. Muzuzemo kandi kantu kamwe umurigende wa Arsenal yabaye n'umutoza wa Crystal Palace Patrick Vieira yaganirije Sky Sports. Uyu mugabo yagarutse ku buryo bw'imikino ya Arsenal, hari aho hari ikindi kintu kimwe yongeyemo mu byo Rigani yatubwiraga by'umunaniro no gukina buri gihe no kubamo tactical n'ibindi. Yongeyemo ikintu kijyanye n'uburyo ikipe ya Arsenal iri ahantu ishobora kuba n'ubu ikiri ku gitutu cyo gutekereza ko itahamerita. Yavuze ati I'm a little bit disappointed but what matters is to win. It's not about the style because I think the style can be down to the fact they haven't won the title in so long. There could be a little desperation and stress because they want to do so well that you are not taking the risk you are at the start of the season. Wango hari ikintu cy'uko bamaze igihe kinini badatwara igikombe bakaba babona ari ku mwanya wa mbere, bakagira icyo kintu rero cya stress no kuba nyine bari desespere, bafite nta cyizere, barakishidikanyaho ku buryo batinya gufata risike zo gutakara sezo ikirimo. Yongeramo akandi kantu aravuga ngo looking at where they are, a little bit of nervousness and pressure can have an impact on these games. Wango bafite bari very nervous kunyine bakutekereza buri gihe kuri za consequences. I believe there is enough experience, quality and personality to go on the field and win the game. Kuri Vieira ariko we akashyiramo kandi kantu avuga ngo Rigan nkurikije squad Arsenal ifite harimo karite z'abakinnyi benshi mbona bashobora kujya mu kibuga bagatsinda umukino. Kuri we atekereza ko kuri Arteta kubera ubwinshi bw'imikino afite, abakinnyi afite bafite karite ku buryo yagakwiriye gukora more rotation, yayigerageje zikaba zagerageza yahaye n'urugadi minota. Erega aho bigeze ubu nta ashaka resultat, nabyo n'andi makipe menshi agiye kurwana nabyo muri iyi minsi ya nyuma, kuko nureba n'urugamba rwa Big Four ahari Man U, hakamo Liverpool, hakamo Aston Villa, hakabamo Chelsea, abo bose nabo n'ukurwana na resultat, n'ukubara match kuri match. Ibyo kuvuga ngo gukina ibintu bisukuye nta muntu kibifitiye umwanya muri iki gihe rwose. Iyo ni ikipe ya Arsenal, ariko nubwo tuvuga ibyo byose iracyari ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona.